Treneru, kakva je naša reprezentacija, jel spremna? Pa evo, ja bih naglasio da nam je čudno malo što nema publike jer smo navikli da je Zagreb Open baš onako dupkom puna dvorana, ali opet organizacijski je jako dobro i hvala Bogu da su došla cijela turska reprezentacija, Srbija, tako da eto, imamo stvarno ok borbe i turnir je i dalje po kvaliteti na nivou. Koju reprezentaciju bi istaknuli onako kao najvećeg protivnika nama? Pa definitivno ovo što sam već spomenuo, Turska, znači jer tu je Riza koji je znači 9 puta prvak Europe, 2 put drugi na olimpijskim igrama, a sada ne nabrajam još dalje nekakve medaljaše, oni su stvarno ovdje daleko najbolja reprezentacija koja je došla. Ok, naši dečki kažu da ćete vi odlučiti ko će ići na svjetsko, tko neće, pa imate nekog u planu već? Pa oni će sami odlučiti sa svojim borbama ko će ići na prvenstvo jer to je glavno stvar, znači da se pokažeš dobar na Zagreb Openu i na prvenstvu države koje je bilo prije nekoliko tjedana u Gospiću, tako da već imamo mi neku križaljku, ali na kraju, odnosno u nedjelju, poslije finalnih borbi ćemo znati onda konačno, ako uopće bude tog svjetskog prvenstva. Ok, kog vidite večeras na postolju? Pa vidim definitivno tu jedan od favorita Ivan Huklek, Marko Koščević, Ivan Lizatović, Svi naši. Dominik Etlinger, pa vidim ih dosta, da, jer malo moramo priznati, malo je prorijeđena konkurencija, ali ipak ti koji su došli su ipak vrlo visoka kvaliteta u rangu sa svjetskim prvenstvom. Koliko se radilo sad za vrijeme karantene? Pa mi smo dosta radili, hvala Bogu, mi u Hrvanju imamo nekakve dvorane koje imamo 24 sata, ne ovisimo o školama, pa smo mogli odrađivati i u klubovima, zato pričamo o tim školama, a i ko reprezentacija radili smo znači individualno s dečkima, naravno u smanjenom broju Hrvaća na strunjači. Ok, hvala puno. Hvala vama.